amiro kwan chinyo ni ngom oka una grand ting ngom pakaka wi wilo kiro mo lo ogimo ken city kan cha mo ken wano do ni municipal be di municipal o do ni city council bo be chero city authority chero Kampala ma le wun joma poker kidi ngumuni o ker kidi pienda ngara mero wilo ngumi mo we kai swal gong government vol ko vol ngumi we ene wil kai pe kidi ko nyepe pien ki tawni yo mo ken gamero mo ker chama ken pien plan mi city lo ke chama ko ken ben pe gichuli daga mero wo chuni ka wun jomo tigi title o mero be very careful ni nene wunu title go shero expiring mero nene shero kimero pen chito ro kwa ni kenu plan lo ka mi geiro pekin mi gini plan wo be mi o mi mo abi ken gere cheikh wani the first beneficiary ele irwen ngom tagi mi otimo ko nga chako in ta don pe twer gi ne lokso pe gi chuli nyo chato bi nga ta twero ber pe beta ba wi city kan udong manok uri me na ro chole wen ko der ki bay drone malo ko nen bar mi city kan le khere un po ne ma wuju ni ngom mi bus park enoni bus park gulu bus park main bus park kemi gi jone 15 years angelo club do club singo expiring go expiring go ngata mo ken ki romti eno ngom pa city council ki romi gi ngata mo ken from now kiri winyu cha wa ki mi salim salen jode mi they advertise uti wengi muko there's no compensation pn agreement kinu ki city no type marapi aparabi ma ene bela lego ni ka ene do expiring oba ke mi ngata ke rom ke le develop city mi onen city ma par wuno ne ma ben ana lego city council Sheikh in kay ti wor city sali mega nen kita tuela pak kede o miro ko kwan tuela ne wengo cheri industrial area gunong sto kunu u work city bet free you know come get the one way no what tuela pak ye kitika uploading atawoni o gwa ke Sheikh mi ngom in 1995 ki do ko Sheikh mi ngom ni twer mi ngom ti bot wigine but mi si de ene pay si de ene kay no ne pay twero ma pia offer new expiring ngene mi chato because we no plan na kinu lokama in pay twero then ngumi be berwenyu dal wenyu ngom ngi city kan to twer mi ngom mi city ti bot council city council mukene tibo central government patin central government wajani ni tin ngom mi ka una grade ki mi ki lokko gino kene ina ngama bi joko awini ngom kwar pay city ba wachu aloko man mi tiro ngej bodu dangani ngang taw dung mi ngom ki ade ki ker arivatia je ba gamer pe charali ini be mi romti ba applying but be updated kwan paper tapi itu ilo paper kwana tijimi cho kimir mai ngom ma ki mai ba kai bi danga shet we rural area we char kama ngom ko ruti ye mi daga tan kan pa kunyi chak yinu chene mi wilo ngom tangara mi char ngom me chak wilo yinu chene kinen city council go kiga mi arrivati ngom mo ya right dak nene ngumi kere kidio pen guri go cha mo ken pen ki rom making ki mo ken cha mo ken city plan e lokke wo gudi ci
One bo lego ni umiro city council go plan city mabe. Merci to bin to the level mo waramo PM ki city mo kene. So ara mira tet lokati ni mai ngom ma to wait dong mir mai ngom mi pe to dong mir mai ngom. Wi ngom yo uchalo loka ngom gi wo. Wi ngom me pa chuli ya. A chuli beti ye ero pe wa e ngom pa chuli eto wi gi ma joma owning te pa. Ina to no chere mai ngom ngar mai e shar kuja. We cha ti procedure. O mi yo ka wa mi lo ka ngom me abanaria ke rural nge poko different now. So amero wa duna chuli lokman ngom ka una ground to do mer mai no gi kotin apa nge procedure mi ngom kita dan on ki ngom is city the procedure tie di moy ken law lo ka city sa moy ken an be ready be mi ko lo ka ne be vur ne no alego joma pia ko kidi ngom gi city ko kidi udong manok te kichako joining area man sina quarter area man African quarter area man waka yupi no weke bi mero kama yupi chere line restaurant chere line boutique chere line tela lu ko chiri line ati wochu so ka ponge ngwa ti me city bu nero nyango danga nying to dung ni jo ma loko de pegi loko procedure wa atito procedure kete ki nogen ngom chief pagamen we adivan me kan me be 14 days pegi chwalo chief pagamen no mi kama le bo chwalo wo akinera nga ma tiki interest ye katong duo mi interest o team applying the first number say application in making application ni be dey paying non committed be dey paying umi ngom ko ni city council ngom pa forest taki mi ta title pe no piano mi ko serwai parliament mi serwai parliament to mi jo ke ne gundu way gi no ngom forest kan no title pe be yon mir committee chere parliament ko miro beri yewngi so ana wajani tina gi ko man miti ni lok mi ngom ka wona planu gi ko ka bonge procedure mi ngere meti acquiring ngom acquiring land ibidino abanaria ka pay ngayo we ko beri wa lego ni to dung o mede ki yinyo ngom ka gi twal wo ka tigi chien mo ba mi chien o yin o non o team development we ka chulu wa ayu ti giru mugo makira mo ma pe city tina wechu ka pe nge procedure mi ngom wek lok mi ngom beri ngom kwar mo tin pa ti te pe town ba bon charo ngom pe wechi pien ngom me ha man ngom ba po char ngom i city kan bon charo ngom pe wechi tay chere coach challenge god will challenge you ne kay mi ngom kwar chere charo cho nên ngom mo ti tan ga ngom ti ba wigine ma mi le go bele ti no me ge beri jiba won gi jiba nga gi pa ngong wa ben mi cha ngom tan kan you have no right kai ba ben to ye ti twer tuere beri ti 75% ma money beri 25% po mi nwur mo mi ra ti tu mi ana ben mo ra ti tu lo ngom kaba ben to mango tigi ngom tan kan in wulu ter pala to tigi 75% mamangu tigi 25% pingo ke waja ka ba ba woro to no me go futidi me go a cher kam kan but wun muchu ba muju wona muj pa wigu pe muj pa wigu pa migu ko wun le ter ba muju muj pa wigu ba mamani muju kene. That's why you can have money, ki baby, ki pet motimo, miro bengo, ki 25%. Kilo de ki miro, mama uti ki 25%.
Won't it take for 75. And okay, burn the quom away, charo, pay very compliment here. Pien ngom, be quar, pecan. O mio down a mere cherry court, me ngom, lawyer will be down. Open an anati experience, look me caught me ngom. Ta me tamning on any in pay cherry. Be losing court one a cor Louis. Penny no name, look at a door. Umigila tawa mo kaya tika dorel tiya pala tawa. Ipigit wero. Kagwak lo mir po nyo alo luwa ye. Si in kikili ini ye. Ipigit wero jibo mir mo kikem. Kao mir tawa mo po nyo alo nga mo kikili lubre in kikili ye. Dak ngom kan petit Rwot mo maloy ngom mi taon kan. Rwot pe. Kiri wa mi charo. Dan ana mi waje dan waje ni Rwot pa over Rwot. Eno chek mi ngom ko er ni ngom ti bor wigine. Ka Rwot mi utam but wer ne eni ngom pa utel bo jok. Takiti mi to chare pe mi ko chare pe ana Rwot. Ana ya loy lok mi ngom ba ka eni. Corbo bay bad mom la wi me pebi temo corbo bay ti tini mi chato ngom ka wongi gina mi u tim gu bet ping gin me gloni family resolution ni wan mo mi chato ngom pa won lo pitien lo ka man LC1 kare stam LC2 kare stam in Rwot pebi gayo sha lo man mi rabet mot ka titu lo mi ngom yana ti ngej ping lo ka ngom atam na foya gira kan